Jotelo moting'o jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi kod mano mar thieth Eden Duale e kind mamoko nopuoyo oganda e kaunti ma Kisumu kuom rem dhi e ng'anyo manobagi tarik 25. Kimani Ichung'wa ma bende ne nitiere nyasi no nojiwo oganda ma Kisumu kendo puoyogi kuom bedo gi kwe chieng' mane oganda e kauntis mamoko ne bago ng'anyo. Jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi kod mano mar thieth Eden Duale bende osiro ni dongruok dhi medo bedo e kauntis mago mag Kisumu kendo kagi medo jiwo oganda mondo omed bedo gi kwe. Jotelogo bende okwedo siasa mag kwede mokelo pogruok gi hinyruok mag oganda. Lazima niwashukuru sana kwa juzi kukataa kujiunga na vikundi ovyo, vikundi bandia, vikundi ambavyo vimeundwa kuchafua nchi ya Kenya. Watu wa Kisumu wamesema ya kwamba wameandamana ya kutosha, na ile kitu walikuwa wanatafuta wamepata iko serikali, si ndio? Simu kuna serikali ya Mheshimiwa Ruto ikiungwa na Mheshimiwa Raila. Sasa wenye wanaandamana waandamane, lakini waache kuharibu mali. Mukaenda kuvamia ofisi ya chief ama ya DC na polisi, kupiga polisi, kuchoma polisi, hata kuiba bunduki. Sababu hayo sio maandamano. What we saw in Nairobi and parts of Central Kenya, and I am from Central Kenya, and I say it without any fear of contradiction. What we saw last week were not peaceful demonstrations. Mbona unaunganisha wa Kenya? Ndio makosa William Ruto amefanya. And we are telling those distractors, a time has come when Kenya will be united, regardless of your community, your religion, and where you come from.